teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Yuk ikuti Habibi teman-teman. Mau mencari nih teman-teman. Wow, di sawah nih teman-teman. Wow, di sawah ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada upin teman-teman. Wow, kita ambil ya teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Di sini. Wow, di sini ada boba sama masa teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Sarang satu nih teman-teman. Soalnya ribet teman-teman. Wow, kita cari lagi yuk teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, ada apa ya? Wow, di sini ada Mickey Mouse sama mengenai Squid Game teman-teman. Wow, ada Mickey Mouse sama boneka Squid Game teman-teman. Wow, ayo kita taruh sini teman-teman. Wow, kita cari lagi yuk teman-teman. Ada apa ya? Sini ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada mobil Tayo sama apa ya teman-teman? Pertamina teman-teman. Wow, katanya Pertamina nih teman-teman. Wow, ada, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada topeng teman-teman. Wow, ada topeng full sama ondel Betawi teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi yuk. Ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada ondel pocong sama ondel teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, ada ondel pocong teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman dari teman-teman. Jangan lupa subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.